granskih sindikata poslao jasne poruke socijalnim partnerima, prije svega Vladi Republike Srpske i Uniji udruženja poslodavaca. Ono što je najvažnije i što jeste okosnica rada u ovoj godini u ime Saveza sindikata jeste zahtjev za utvrđivanje novog sistema plata. Mi smo negde 2 godine radili na tom dokumentu koji je podrazumijevao da se izvrše određena istraživanja, ispitivanja i tržišta rada i uslova rada radnika. Angažovali smo i predstavnike akademske zajednice, upoređivali smo iskustva koje imaju zemlje koje su uredile sistem plata i došli smo do jednog dokumenta koji ćemo poslije praznika prvomajskih uputiti prije svega Vladi Republike Srpske, a zatim predstaviti i Uniju udruženja poslodavaca. Pojednostavit ću da bismo svi razumjeli o čemu se radi. Dakle, taj dokument sadrži ono što je najvrednije u tom dokumentu, utvrđivanje iznosa početnih plata za svaku stručnu spremu i radno mjesto, odnosno složenosti posla koji radnik obavlja. Što znači da bismo na taj način uboli 2 važne stvari. Jedna je zloupotreba instituta najniže plate i druga da bismo došli u situaciju da napravimo prvi korak u vrednovanju rada radnika. Da nemamo situaciju da nam danas 1/3 radnika, bez obzira što smo i povećali najnižu platu, radi za platu koja iznosi od 900 do 1000 maraka. To je dakle sve iznos najniže plate, 1/3 radnika, što znači da imamo firme u kojima svi rade za najnižu platu. I sve to, kad su zakoni u pitanju, sve to u redu. Platite poreze i doprinose, radi za najnižu platu i baš briga što je to tako. Ne želimo više da imamo takav sistem plata, želimo da imamo jedno demokratsko uređenje u kome će biti zagarantovana i dobra, sigurna i pristojno plaćena radna mjesta. Želimo da ovim dokumentom postignemo da imamo jedan zdrav privredni rast, da imamo drugačiju situaciju kada su u pitanju socijalni fondovi, da imamo drugačiju situaciju kada su u pitanju pozicije penzionera u Republike Srpskoj. Dakle, ovo što mi radimo tiče se svih građana Republike Srpske. Naravno,